Tini orang sak jorawo Voice of Christ eba Kristoni khorang channel ni bisingtui kaitorno belai ke hambai mayaparo. Teibo hambai yaparo tini khnai tongjanai tako bukuro. Tini o channel ni bisingtui khnagoi khoroksani bukhao phano jodi khakchang khangke chini kolom tui khiklai mani abo success ngka hanai chang wasoknai. Tako bukuro tini hai mol painanok jorawo tei omo hai kirima sangsa lockdown ni jorawo chini bororok ni bukha baimani usuk ke sai manlia borok ni nukhungrogo borok ni bukhawo mukti keplangui tongmani jorawo जों खरकसातै खरकसाबाय मालायानि जोंनि लामा गरैखा बोखानि कगनो सानानि सिदानो जों खेन मालायलिया अमहाय जरावो काइतर बररनो असुखि ज्ञान रमाबाय आसुखि सिमुं रमाबाय बरक सिरुग माबाय तिनि अमहाय टेक्नोलॉजी बररक सुनावि मानखा Tini omo hai technology snama bai tini nirok bai kok salayani abano jeng khen makha tako bukuro nirona ang kaisa moito khlai sana musuk tini ni simi 2000 bossor age o omo hai technology ni naithokmo omo hai ke khana thokmo omo hai ke nuk thok jeng borok nuklanglia goja प्राय 1900 बोसोर जरातै बरक थैयो आचायो कुसुम माइके थांनाय र मंसा सिलांलिया गोजा पिया चिनि ओ साग जरावो चिनि ओ मलो जों बेलायके कपाल काहाम बेलायके जों भाग्य काहाम अंगै ताबो निरक बायजों मालाया फानो कक थाइसे फानो जों गजालायै माखा सालायै माखा खोनालाय माखा आबानि बागै ताको बुकुरो ताबोक्सिनि मल न हन 21 सेन्चुरी नि मल आ मल भररो बेलायके ज्ञान खा बेलायके सिमुं बारेखा कथार बाइबल मायके सालां माने तंगो पाइथाकनि मल भररो बेलायके सिमुं बारेनाय जों जदि बन वासोइ नायखा आंखे ताक 2000 बोसोरनि बिसिङाव तिनिनि सिमि 30 बोसोरनि जरा नि बिसिङावसे बररक सायुं गोनाङै जत जाति जत दफा जत कक सानाय रक जतनि साय गियान बारेखौ हरनै बिगियानि रक गियान गोनां रक सिनाय रुनाय रक सावो आबोनि बागै ताखौ बुकुरो जों तिनि अमहाय बरंनि मकलनि मुक्ति चागियाङै तंमानि जरावो अमहाय लकडाउननि जरावो मासाया मानुया अखुयि तंमानि जरावो बररनो काइतनि ककफोदे सायखनारसनाय हनै अमहाय चैनल मा खुलबलायखा आबोनि बागै उ चैनल नि बुमुनो जोंरो लायखा भॉइस ऑफ क्राइस्ट ख्रिस्टनि खरां हनै जों मंगो लायखा ताखौ बुकुरो निरक तिनिनि सिमि पद्रे पद बरकनि ककबाय पद्रे पद दफानि बररक सिनाय रुंनाय रक काइतनि हामारि माजाक काइतनि चंजाक बररने खुकसै निरक खतमा काहाम खानावै माना तै उ चैनल नि बिसिंतै जों आवाय खलायलायनाय हनै जों वासकलायखा निरक खनजु ककरखे नायसगै दंलै तै ताखौ बुकुरक निरन थानिगो जों कायसा कयमों दङ बंखा चिनि उ भॉइस ऑफ चैनल न निरक खनाना मुसुखे तै कताल काइतनि खतमा काहामरक न खनानानि मुसुखांखे निरक सब्सक्राइब खलायरदि तै आरो बेल हनै तंगो बेल आइकन और जागा याक्सि चुक बाय सिंगिरदि आसके निरक कताल काइतनि
khorang na rok khnangai mano ang tabok tako bukurok nironi bwskango tei kaisa belai khe kha nangmani kok tei kaitoni wasokmani kok no sanan thangui tongo tabo naidi kaitor usungsani borok no hamjakmani bagui bochongno tinta kaitham daltham yakpai roi kalang thangha kaitor u kaitor boni yakpai swkangni yakpai khatamo male Jesu Kristo no chongna rokha Jesu Kristo chini papni bagui thikha bo hakoro phojaka bo kuthini thangi bachaka bo sorgo raijao jottoni mokolni bwskango chiriri kha thangpaikha je ano বিশ্বাস khlainai bo thuyphano thangphanai hinui saiklang taka boni dalini yakpai jeta second number second yakpai getamo bo phola kathar chungno roi klang thangkha u hayungni bororono u phola kathar se narangno chubanai hinui saiklang thangkha tei paithago bochungno tamo yakpai roi klang thangkha bo ungkha Bible aboni bagui phaidi tini chang paithago bo je roi kalangmani Bible abono se kisa sukrui khnalaisinai u Bible tamo sabo snaka bahike snaka tamoni bagui u Bible abono se kisa khnalainai oro jagao ang sana musukmani ke Bible sabo suigrakha saboni kok bai suijagrakha omoni saklaimani ke omoni kok phirokmani ke Greek kok bai suijagrakha abo boroni kok bai ke Biblus hono Biblus mani ke bisap kaisa bisap kaitorni kok ni bisap mani kok abono English by translation khaioi sajakha Bible a Bible no suinani 1600 বছর 1600 years nangkha tako bukurok naidi abo যুগ বাই যুগ আলকা আলকা 100 বছর 200 বছর 300 বছর 500 বছরকে ফেল লাগে ও সুইনাই রংখা টোটাল 36 জন থেকে 40 জন কাউ বড় ওসু কাইতনি চংজাক বড় রক কাইতনি খরাং খানাই সুইনাই রক নুরুগুই মকল বাই নুরুগুই সুইনাই রক 40 জন মতো বড় কাউ Engke tabo u Bible no kai biseke khakjaka abono tui sana thangi tongo a Bible boy kaisago bisap kaisago 66 boy kawo bisap abono kaw korba bisap kawo na abono smai kasam hunoi khakphika Semai kesam ke Jisu Kristo asai mani sekangni bijak semai ketang ke Jisu asai mani pore sui mani abano no semai kesamo bijak tongo boy tongo 39 semai ketala tongo 27 bijak kao bebago miligoi ek kaisa Bible 66 boy ebake biza kao orote kisa belai ki bisini kok belai ki khana tothok belai ki sijangnai kok to omongka semai kesamo bijap kao 929 abono bijap hoya abono berem hono English by hono chapter 929 Semai ketalo tongo 260 chapters Kokborok ke berem hona bebago miligoi 1189 chapter kawo Bible
aroni bisingo tekisa bisingo sijaknai tongkho abono ke butang sumai kasamo bebagui butang kawo 23,214 abono English bai ke verses na butang ro enke sumai katalo tongo 7,959 verses abo butang ro bebago miligui 31,173 butang ro kawo bebag lekhaja tei kaisa paithakni sijaknai ingkha samai katalo bebag kokthai rok tongo sujak English bai hono words tongo 6,22,700 tei samai katalo tongo words mane kokthai rok tongo 1,84,600 bebago miligui 8,07,300 words kawo Jisu Kristo kathang tongpro sawo ang neroni khanai tengsa khe lekhaja o Bible bisingo sujak tongo athokuri rok 100 billions 100 billion huno boni sapai kabang athokuri rok no ang bumung bebag mano honai sao omo haike kai tor chungno yak pai roi kalang thangmani kokthai ni bisingo chung tei bi sinani muchokhe tako bokoro bwskango chung malai pinai nerok kukruk ke naisawui tongdi nerok omoni bisinti ke nini sak nini nokong nini buhibusa nerok hamari mana khakchang mana hari bagai tini jarawo sono mothak laigra sinai jotto nerok no haino hai ani khapang nerok no rupio jotto nerok khakchang thang nerok jotto kaham krung khe tongdi jeng haino hai malai pinai Hambai jotto no